nga u permeki salahi wa chong sa aga chnong dikhawas izin jahil nga manale u nong leki set khnam archery wa chuchimenta ka hapo yang gejala kyong I bat chabar ka jela kyong I la heni por nga kwa au penche hei wai to wa ka post ka wada penmi ha ga to ka page ka yong magarman chela ka wa ka Kerman Foundation da kam ga wada yarap wa nga ka wa I ki scholarship ki training facilities wa ki equipment ha ka wa ngawi biang o ubetin ya ka jingle ki archery ka yonga te kamte na kalyang ka yonga wow khanai phi wa ngam yo yi la na ki katkam wa ki de tho gi ha ka to ka Facebook page ka yong o ko open che ni ne bha wa ngam ukwa wa kiwi wan kam gi ya ki ka wa kim pule gi ne mata yonga ne bha kat kiwa hayung hasam gi yonga hi kiwa da e jingger chan yonga hadu ka te wo yi biang u betin yang ne gi jingle ki yonga kumle chibon